U MLA ka pinthorong kra constituency u badairu u menteri gatnat ka kwat ka khya u ba ALHEC ula plat ba ka Meghalaya Health Insurance Scheme MHIS jaka phase 2 nakabenta ki patba nongsok snong ka golfling hakani gisngi kala danru ka jingsa mi ki kat shaki patba ki badai hok banyo jingmentoy lingba kani ka scheme kaban a jingerap yaki bakin lej pansha sumar haki hospital ki bahani ka jala bat shabar kumjo the scheme. Don't be this meeting will be end only here, or you will know only yourself. They will take nama piang ni. Lada pilek nang ni sikit yeng jong pi, pilek nang ni sikit dong jong pi, pilek nang ni sikit dong jong pi. Ong lem ye ki paramadan jong pi, ong lem ye ki bahayang jong pi, ong lem ye ki snong jong pi, ong lem ye baru ke bagi kendo. Balik dem ban lek register ye MHIS. आप लोग ambassador है ये स्कीम का, अपना पड़ोसी को बोलो कि ये स्कीम बहुत जरूरी है, आपको रजिस्टर करना चाहिए. आपका जो अपना जो एरिया में रहते हैं, आपका रिलेटिव को बोलो, आपका जो भी अपना जान पहचान को सबको बोलना. You are the ambassador of the scheme. खाली हेल्थ डिपार्टमेंट करने से नहीं होगा, खाली घबरा करने से नहीं होगा, खाली दरबार स्ट्रॉन्ग करने से नहीं होगा. You also are responsible for to send the message for the registration of MHIS. Malaysia nong tendri lada si Mandriun nong tendri Gopal Pranti de Chandra